بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo ha kabiaksahan tanto amuin pangadjian bunga sin pag-iman. Lagi-lagi masih kita niyo habunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, dalam kasilasanamu pagbalik-balikan sa barang sinabutan sin pagpamahalayak ini panghinduan mo bang mayaning kita niyo magsusunging karayawan, magsusunging tibot, umalup pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, at supaya magparuntungan kita niyo tiyo-tiyo, aula-aula na makadawhat kita niyo sin tutungbasan sin mahasut si mahatinggi hahinang si mga ipon niya nakaarad haatulan kabayaan niya. Mga anak po na mo atiranan, ingganap sin pangadjian haruman ini amunain biita sin Allahu subhanahu wa ta'ala hapalman niya hasuratul mu'minun ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Inallahu subhanahu wa ta'ala nagpara siya Nabi Iban Rasul aun maksud niya daing mga maksud nagpara inallahu ta'ala hatiap-tiap masa kanabihan Iban karasulan in kahinapusan niya junjungan tani alayhi salatu wassalam magbaita
sin kabayaan sin Allahu Ta'ala kato taniw. Bukun magbayta sin kabayaan na tudyo patuhan. Sa piyabaytaan kita niyo sin Allahu Ta'ala labay rin nga kanabihan niya, iban karasulan niya, aula-aula na hinapusan, junjungan taniw alayhi salatu wassalam di akniya, magbayta sin daing Allahu Ta'ala in puntukan hibayta nila pagkasi iwan paglasa. Mga anak po na mo atiranan, in pagkasi iwan paglasa, hayatul qulub, kabuhi sin atay, wa ghizaul arwah, iwan kabuhi anan sin nyawalihan. Dahil nga sa babiyad to, kaya hatihan man sin mga tao Makkah, hapanagnaan, imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila kaunahan paunahan. Dahil nga sa babiyad to, pagka sila ri kaunahan paunahan, piyayta sin Allahu Ta'ala, in sila ulaika yusari'una fil khairat, in mga sila yadto maglumba-lumba paunahan. Uno yung paglumba-lumbaan paunahan, kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, bukon maglumba-lumba paunahan, kabayaan sin tao iban sin tao. Na dahil nga sa babian, ang kabtangan nila kato taniw. Yung kabtangan si mga tao Makkah kato taniw, pagkasila siya, kabuhi sin atay, biyasin siya kaula-ula in atay bay. In bay paghulaan. Yaunna in ama, yaunna in ina, yaunna in apu, yaunna in anak apu. Inambuk ba yaun mataud halawm niya, sa hambuk din nakura niya. In atay taniw mga anak apu, aun piyag na nakuraan niya. Apabila in atay sin tiap-tiap siularan deng kato taniw, di niya kahatihan in nakura niya, biya dahan in tiap-tiap bay. Apabila in tao walom simbayan, di niya kaingatan in nakura niya, maghinang kaniya-kaniya. Na, in pamung sim mga sila, kato taniw, al-qalbu kalbayt, in atay sin tiap-tiap tao usog ibang babae, biya sa kaula-ula bay. Aun naguhula halawm simbayan. Na, mga tuan, mga anak po na mo, bang mo'y pangaso, tuan, unuin naguhula halawm sin atay bang siya bay. Hika-isa. Baitul Iman, bay simpag iman. Mana simpag iman, pangahagad pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pangahagad pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tinggilan niya siya. In paparan niya siya. Dahil nga sa babyan, hisiu-siu in tao. In pag-iman niya, halawm sinatay niya, in tao yan, malasa patuhan, di ba malasa papagkahin niya. Turan niyo mga tuan, mga anak po. Na, in lawan niya apabila im atayan,
wala doon yung pag-iman, nabiya na siyang kahalan na tubihaw. Hindi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya, mabiya im Muslim lusay. In lusay halom sindakat. Sindakat ununin hiwal sindakat, amurin hiwal sinuno. Lusay. Mabihad to yung mga Muslimin. Mabihad lusay. Nanabiya na kita ni lusay ang masa na to ini. Pula-pula mo nabiya lusay yung tao, may kan tao, may tayad do. Agad mad tumarina. Limigot tindakat, limigot din lusay. Ununin hiwal sindakat, hiwal dasin lusay. Biadahan, apabilain atay sin tao, piagbayan sin iman, in atay sin tao yan bayang lasahon. Apabilain atay sin tao bayang lasahon, di tumay mapagdugal, di tumay mapag igil, di tumayma pagjangki. Apabila ri na tumayma pag-igil ang pagjangki, masanyang inatay sinta. Apabila si manyang inatay sintao, si manyang inkabuhi sintao. Nabihawon in pagpasan niyang sinatay sintao, sin. Ay kamulong na magkaharad, mga makapasan niyang in pag-iman. Aula-aula na hamasa na ito ini. Ayad tulong na nagkukupya, harap da pasin. Bukon da harap papaguno. Na. Baitul iman. Bay simpag iman inatay. Ikarua. Baitut tauhid. Bay sin panauhid inatay. Apabila inatay bukun siya bay pag-iman, unin lawan sin iman. Kufur. Dahil nga sabab yan, inatay sin tao yan. Wala doon imbay pag-iman, bay kakupur inatay niya. Inbay kakupur, in tao nagkukupur, iban simbay kupur, aturan yun ang kahalan sin tawa dunya ini. Mga tuan, amuyad tinikarua. Baitul iman wa baitul tauhid. Apabila inatay niya bay panauhid, wala doon kaniya inkasirik. Aturan yun na in tao nagsisirik. Usugi bang babae? Lusay. Lusay, agad madtumari. Intaw biyahon, agad madtumari. Ingkit in tao, takabay inatay niya pag-iman, aw niya agaran niya. Bukunin niya agaran niya TV. Bukunin niya agaran niya social media. Bukunin niya agaran niya signal. Iniagaran niya unuing kabayaan sintuhan kaniya. Ano yung mga tuwan? Hikatu Baitul Ma'rifah. Inbahay na inatay niyan, bahay pag-ingat. Ingkatan pag-ingat. Matibuok siya yan pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangin pag-ingat, di matibuok pakabayaan sin Tuhan, nabiyan na si masanatu ini. Dugay nginingat niya, dugay nginingat niya, ang kabayaan sin Tuhan, iningaton na to hamukda. Dahil nga sa babian, in Tuhan na to hamukda, in Nabi na to hamukda, in Quran na to hamukda, in kiblat na to hamukda. Amo yan mga anak po namo. Na
apabila yung pangatayan niya runin tubayad do, fahuwa karimun indallah, siya na ninta umarayaw patuhan. Fahuwa karimun indallah, siya na yan ninta umarayaw patuhan. Fal karimu ilallah, inta umarayaw patuhan, fahuwa habibuhu, in siya yan kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tu mga unaka po in karunahan na to hamasa na to ini. Dahil nga sabab yan, yari biyay ta ka to taniw, in hinang sintao, amin aun bay sinatay niya to, bay pag-iman, bay panauhid, bay pagbubutangan, sin ini panghating, ini hinang sintao yan nakabuhi niya. Hikay siya, kasratu zikrillah, matao din tumtum niya patuhan dahing simbaran niya. Tuhan? Nabiyaw nintium-tum sintao-tao. Nintium-tum sintao kalangan. Biya lang na katumtuman ko yung kalangan niya na masa nakaunap pa, subul pa ako. Yung kalangan, katumtuman niya, kasubul niya pa. Sa yung pagtumtum patuhan din niya masabot. Na in tao aun bay in atay niya biya sa kaula-ulabay aun naguhula halawn niya pag-iman, pag-tauhid, ibang pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in tao yan hakabuhi niya. Number 1 hinang niya, kasratu zikrillah, mapataod niya impanumtum patuhan. Di karunahan magtumtum patauwang kauri makaingat manumtum pauno pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di simasa na to ini. Yang pamuna tiumtum, yang panako kiastulan. May ta. Sababing kabayaan niya magtumtum, subay aun sin. Subay aun dirihilan. In Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan kita patumtumun kaniya, ang pakitari mabutas, dahing hanag papanjari kato amunay nunu. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababihan impalman niya, fajkuruni ajkurukum. Fajkuruni daakan. Ay na kamu tumumtum sinisiw-siw. Sabab di kamu maingat manumtum, iwan way katumtuman niyo, bang bukun sabab biutakan ta kamu pagtumtum iwan, tumtumun. Nasakali. Tumtumun niyo impanyap, pagubusin nagpapanjari ka niyo, rin niyo tumtumun. Fajkuruni ajkurukum. Tumtuman niyo ako. Impagtumtum niyo ka ako, lawin tumtum ko, kanyo. Intumtum niyo ka ako, karunahan niyo. Intumtum ko kanyo pamansintuhan, di ko kakunan. Tumtumun niyo ako ibandingi, di damahalin, ako rin unok. Sa ingkamo, apabila niyo ri tumtumun, in nagpapanjari ka niyo, in tiumtum niyo sadya, in kita niyo, in kiarunguhan niyo, in kiananaman niyo, na unim biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallatallahu alaikum sirarakum, lamugayan na kamu simmangi. Naisil lumamugay isyaitan. Aun na nga suho, aun pakalaong namangi di nga syaitan. Aun palawiingi di nga syaitan, aun tao. Mangi na yung syaitan sa lawingi sinuno. Sintao. Hisiw yung tao yan.
Tao miarada kabayaan sin syaitan, mangi. Tao miarada kabayaan sin tao, dubo ng kangian niya. Kangian miarada syaitan, iwan kangian miarad siya kabayaan sin tao. Labi siya ring aun. Biakan Karun. Biakan Firaun. Biakan Namrud. Hi Firaun nagtuhan habaran niya. Hi syaitan iblis way. Hi Namrud nagtuhan habaran niya. Hi iblis way. Aturayan tuan. Nah. Hi karua. Al-musyara'atu ila ada'il fara'id. Hikarwa inhinang sintaw yan nakabuhi niya. Di siya magkalit tumunay sindia akan kaniya sintuhan. Malit na siya pagkaon, malit na siya katantan, hakaradyaan sinsilamano siya. Sa tungod, tumunay sing kabayaan sintuhan, di siya magkalit. Tumunay sin pardo, di siya malit. So yan. Maita. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Paglumba-lumba kamu. Pamarayaw kabayaan sin Tuhan. Bukun kamu maglumba-lumba, pamarayaw kabayaanmu, iwan kabayaan nila. Di manjari paglumba-lumbaan ng kabayaan sin tao. Inda akan katu sin Tuhan, paglumba-lumba kamu, hakabayaan sin Tuhan niyo para kaniyo. Na Tuhanin imano siya biyahon, naglumba-lumba pakabayaan sin tao. Biasin pagtiyaon si mga Muslim hamasa na to hindi. Ubusunin sin, maglumba-lumba. Imang luluruk, magpatay badyo. Bang ikaw tuan, bangong kampung mo magtiyaw, nagpatay na ko sa badyo. Nagpapatay badyo yung pangantin, nagpapatay badyo yung pandala, nagpapatay badyo yung... Sakali umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat, ordinary, tukong-tukong yung kaibanan. Aturayan. Al-musara'atu wal-musabakatu ila ada'il fara'id. Di siya magkalit. Di siya magkalit hatayim kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Amuyad to. Hikatu. An yuhibbal a'mal. Hikatu hinang niya. Kalasahan niya inhinang kalasahan niya al-a'malu salihah. Hinang pamarayaw. In kalasahan sin tao. Wayway sinatay niya. Pagkabayaan sin Tuhan sa larak. In kalasahan niya bukun ibadat. Adat. Biasin bihaw. In kasuban sin tao bihaw ninangun adat. Ampay ni ibadat kaastulan sininangon sintaw. May tayad do. Sabab, imbar iman, yan pa na magdarayaw intikang mo, yan pa nagbubuntulinang mo, yan pa nakausasatun sin syaitan. Di nakaw paragpakun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dahil nga sabab yan, di siya lumasaha kabayaan sin tauhinang sumagawa ing kalasahan niya kabayaan si mahasuci mahatinggi. Di mga anak po aung pangasubo kan Umar ibnul Khattab
hajaman in siya khalifah. Impangasubukan niya. Man khairun nas. Hisiyuin siya rayaw-rayaw manusya hapamarintam. Fi khilafatik. Pangasubukan niya. Umar. Hisiyuin marayaw manusya hapamarintamu. Hapag khalifa mo. Hisiyuin pangatud mo marayaw. Tengok ini mga anak po. In jawab sin Umar, marayaw manusya hapamarinta ko, hapag khalifa ko. Hikaisa. Amo na in tao in atay niya aun bay. Unin bay halawm sinatay niya imanul haqqi wal adl. Pamarat saya sabunal iwan kahatulan. Bang sadyain pamarat saya simmasanatu ini bunal hatul kita ni. Nabi haun bang mukitaun naigin la sa sim muslim papagkahiniya. Tiu-tiu na kuman. Naigin la sa sim muslim papagkahiniya. Nakapakainin la sa sim muslim papagkahiniya. Nakakadto pabadyo. Inla sa unsintaw badyo malingkat. Nakakadto pasin. Inla sa unsintaw yung matahod. Sin. Na. Uni lagi sin Umar. Inta umarayaw hapamarinta ko ini. Amoy magad. Simbiyayta sin Allah Ta'ala. Amalan niya. In papaamalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy yan tutuan? Na. Hikarua. Inta umarayaw hapamarintay ni. Asyaddu ihtirasan. Makusog siya magjaga. Makusog siya magjaga hamaksiyat minal maasi ala al-adu. Inta umarayaw lang niya pamarintay ni. Amin tao makusog siya magjaga hahinang mangi dangsin atuniya. Hapagjiharan kau, nagjajaga kau sin ato, sa labing pagjaga mo sin haram dahil sin ato. Asyaddu ihtirasan alal maasi minal adu. Subay makusog, impagjaga mo dahil hamaksiat dahil sin ato mo. Nabiyaw tuwanin jajagaan sin tawabay maksiat, kimita patibi maksiat, kimita pasilpun maksiat, dumupun pa iPhone niya, maksiat. Maksiat tinggilan hamaksiat. May tayad to. Biasa sin Umarin ayat. Hasuratun Naba. Palman sin Allah Ta'ala. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna al-layla libasa. Waja'alna an-nahara ma'asa. Unim deta sintuan ha ayat tutu. In pagtug nikmat. In pagtug sin tao, bata, taumaas, usog ibang babae nikmat. Nabiyahon din na magtug, maksiat. Bata-bata, inumul siyam tahun matug, lisag dua sindum. Inamaywan sinina, naghakong na. Mang ikaw tuan, amin haging bapaka mo, lisag pila ka magtug. Na,
Fannawmu ni'matun min ni'amillah. In pagtuog sindum nikmat dihil sin Allah Ta'ala. Nabangkaw rin na matug sindum, hindi agahan mo maksiat na, iniatod mo maksiat na, hindi ungog mo mangina. Kaya pindahanin nikmat pamaksiat. Sisin nagpindah. Ikaw. Sabi ta kay mo sintuhan indum yaun, waja'alna naumakum subata. Kaya panjari na mo yung pagtuog niyo sindum, ubat sin kalaulan niyo. Liya ulin pilok matata, liya ulin buhok mo, liya ulin bahibo mo. Di kaulian yung pisulan, imakaulihaon pagtuog. Sa kalima tuog, lisag dua sindum. Bang ikaw tuhan? Nabiyaw nagkangi. Wala na ka sintawin nikmat sin Allah Ta'ala hapagtuog. Na wala man sila natuog, unin diyakahan nila. Tura yan. Kaya panjari na mo indum, pagtuog, hikauli, sinununiw. Bukon magjaka. Nabiyaw nagjajaka. Sumuhun umatud harakula ha sibi-sibi. Sumuhun da sibi-sibi, madtunay sa pauno. Impangasubunin nakawa mo. Nakaganap sing karayawan mo tudyo patuhan. Nakaganap sing karayawan mo tudyo papagkahi mo. Way, nakaganap do sa patuhan. Nakaganap pagigiliwan pag jangke. Inumar. Ing kabayaan kulong na pamarintay ni way pag-igil, way pag-uno. Bang ikaw tuan? Dayan. Ampa na siya nagkabtangan. Fa innal khayra kullahu fir rida. Sa bunal tuod naraak kita nusin Tuhan pamarayaw. Daakan sintuhan yung maghinang pauno. Pamarayaw. Pangdungog pamarayaw. Pangatud pamarayaw. Suara pamarayaw. Pagniat pamarayaw. Yung katantan yung kabayaan sinuno. Bang natuhin ang imarayaw hakabayaan sintuhan. Asiwi ibandakula in mahasiltan yung kuyag. Na imbihaw, naghinang marayaw, iastulan. Diuruwalan. Nagsarak ka diuruwalan. Insyarak kahan diuruwalan da. Bang ikaw tuhan? Na. Inagisin syarak kahan, magsarak ka pa isablong natin biyaday ni taud-taud. Hati niya mabaya siya, hambuk tarak, kinisarak ka kaniya. Nah. Ingkatan sa barang law niya hinang marayaw, ang paiyagad na tuing kabayaan sin Allah Ta'ala, gantian sin Tuhan kuyag. Nah. Amataw takasin biyahon, yung muka. Sabab, auditun sin parintah. Bang ikaw tuan? Nah, uno pembieta sin Umar. Bangkitan uria aksin Tuhan, pahinangun pamarayaw. Inbungan niya, kuyag, tumtuman na to ininang marayaw na bagi nagdua. Marayaw kabayaan sin Tuhan. Iban marayaw kabayaan sin tao, way lamod sinuno. Okay na? Na. Bangim marayaw hinang sintao, kabayaan sintao, inatulan deng hatao, yuaddi ila syar, mangdahiyad tu pamangi. Inang dihil yaastulan, indihilan, yaastulan.
Ampay naghinang pamarayaw. Hakawayaan sintuhan. Indihil tiyo-tiyo. Inang dihil tiyo-tiyo. Indihilan tiyo-tiyo da. Saliing kuyag nila ka. Maita. Haja min na'matu rabbi. Inagin niya. Amo yan in ni'mat dengaw. Dengaw Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan Tuhan yung biyayta sinuno. Nah, bangin hinang marayaw. Dihilan sin Allah Ta'ala kuyag. Dahil diha dunya sambil paadlaw akhirat. Damikyan. Inhinang marayaw. Kabayaan sin tao iban tao. Kuyag nila sa jariha dunya. Way na kuyag nila haadlaw. Gana-gana, sabab way na lamud sintuhan nila. Way nila pialamud din Tuhan nila, ha, hadlaw gana-gana. Na, tayo nga sabab yan, iya subo na isab siya. Laong niya, nina nga subo. Ya Sayyidana Ya Khalifat al-Muslimin, mga subo kami kayo. Mas syaada pid dunya wal akhirah. Unuin kasanyangan di dunya iwan adlaw akhirat. Uno ini kasanyang sintao dunya di dunya iwan pa adlaw akhirat. Kita injawab niya. Injawab niya dua. Asy-syahadatu fid dunya wal akhirah liqadiyatin. Harwa pekerjaan dah. Bihubbillahi wa rasulih. Immasanyang dia dunya. Amuray mga tao kialasahan sintuhan sabab may ngatlo masapauno. Iwan kialasahan sin Nabi sabab may ngatlo masahaw no. Mungkin na tuan. Puspusun na sin tao inlasan niya kaniya palamuron na milikan ng katantan pila bilyon mano siya ini. Imakatabaw. Di sa inallahu subhanahu wa ta'ala kaniya yung pagbaya dahil diha dunya sambil paadlaw akhirat. Heto. Na, puas din dito, piya nga subuhanin ali. Yung pangasubukan niya, uno inhabaranta ini. Inhabaranta ini. Marayaw sadya ataw aumangi. Yung kita biyahon, inasubun tabaranta, doktor, magpa-general check-up ako. Ang kanang buktauri na magpa-general check-up, sabab, walwang syari madtong pari gumanapin sakit. Naiyan na siya simbagay na naman ko madto. Sabab madto siya, gumanapin uno. Pagganap sin sakit, gumanap ni sin doktor. Pagganap sin doktor, gumanap na isabin, ubat. Sa kalituhan din ay pagpangasubuin tudyo pauno. Napiyang asubuhanin natin. Unulong ninhabarantay. Inhabaranta ruwak. Gaita sinali. Di manjari magkuntarain duwa. Subay siya bagay. Subay indua ini mabagay magada kabayaan sintuhan. Uno yan. Akluhu wa hawahu. Akal niya iwan sin napsu niya. Subay sila mabagay. Magada kabayaan sin Tuhan. Na bang magkuntara in napsu niya iwan sin akal niya.
Bang ikaw Tuhan. Laung sinta wakato. Apabila yung makuntara indua yaon, di makada kabayaan sin Tuhan, makita kau tao, insi kihataas o in nagpapanaw. Ang nakita mo bihad do. Insi kiniharap na pataas, inuunia amunin naguno. Nawirun sa. Bang mo iagad na napso mo. Iban sin syahwat mo, ri mo pagaron pakabayaan sin Tuhan, bihad to sa kaula-ula, in siki mo hataas, in umu amunin naguno. Dahil nga sabab yan, inagi sin Ali, radiyallahu an, bang mo iyaga din kabayaan sin Tuhan, tungod pa akal mo, bang mo iyaga din kabayaan sin Tuhan, tungod panapso mo, kaya labihan mo yung malaikat. Yung malaikat taga-uno siya. Taga-akal siya sa way uno niya. Way napso niya. Na, bang mo yan turi akaroon, sulangon mo yung kabayaan sin Allahu Ta'ala, labi ikaw ring hayop. Labi yung tao ring hayop. Na aturan yung papatasin tao hamasa na ito ini. Himuain galib-galiban. Imaling kataturun na tao nagbabadyo. Tuhan imbeha, unim maling kataturun uno na. Bang ikaw. Unim maling kataturun way wadyo biyawon. Babae, maas-maas, bata-bata, atawa uno. Way maglang. Di si mammal yung mga Muslim. Si mammal. Yung kanila magsasambahayang, yung kanila nuno sa kawa, in sambahayang nila, way baitul mahabba, way lasa nila. Ubus magsambahayang, bungisan. Uwi di nga paghadjian, bungisan. Ubus di nga pagpuasahan, bungisan. Wala sila nakapangunbay, halawang sinatay nila, kasi iban lasak. Haturayan. Na, ganapan na to. Uno pa hinang sintaw yan nakabuhi ni ay kaupat. An yubridahu kullama yubriduhu Allah. Kaastulan niya yung katan, kaya astulan sin Tuhan. Hindi ko yan. Ingkatan kaya astulan sin Tuhan, kaastulan niya. Paastulan pangatud mo, hakaastulan sin Tuhan. Parugalan pangdungog mo, hakarugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan to. Na, di aon sabtangan, pangasubo hi Abu Darda. Inagisin Abu Darda, anna Abu Darda radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, awsin. Hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abu Darda. Inagin niya, ya Abu Darda, ya Rasulullah, awsini, advice ako. Biya si masa na to, ini magkakunan ni advice. Mana sin advice pagpatumtum. Sabab mataw din fitna, mataw din mangi. Na. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ini ka-advice ko kayo, muhikay siya. I'mal saliha. Hinang sadya kau pamarayaw. Tay ko rin hinang mangi alo pa yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, hisiu-siu intao na parayaw niya, impag-amal niya pamarayaw, halaumpit na, diya si masatay ni, halaumpit na na ini.
Lipatun sin Tuhan makakaiman. Yan ang buok. Lipatun sin Allah Ta'ala inhinang mo ang buok makakaiman. May tayad to. Wala kau na awi-awi sin pitna. Pitna pagtiaunan. Pitna pagistambayan. Pula-pula min ang kisisiya. Unadlaw-adlaw yung taumad to. Sinuirong da mga bihon. Bang ikaw to. Anadlaw-adlaw ko magkad to. Aun da malang na masjid dito. Astagfirullah na siya. Aun da masjid dito. Pagsambayang susungon maghutba na rin to. Biyaon kagutbaan na. Na. Amo yadto in advice in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka ajri hamsina hisyusyun ta wala nasasat. Simpit na masinirahin ang kabayaan sintuhan na kabayaan sintuhan wala siya nataabit. Sin pakisama system biya sin masata ini. Ka ajri hamsina. Biasin kaiman bilan sintuan kaiman karyawan. Nah yan nakita ni Muhammad Said. Nah, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Hikarwa iqsib tayba. Nagusahan na yung tao sin lasun, nagusahan na yung tao sin kaginisan, nagusahan na yung tao sin mangi, nagdarang na yung tao sin saray, ay ikaw rumakang simmangi, darang sadya kaw simmarayaw. Bang ikaw tuan? Ay lingo ka Pilipinas ini. Pasalanin tao nagdarang na sin lasun, nagdarang na sin saray, nagdarang na sin sinaon dahi karagang marayaw, mabuhi da siya. Na. Iksibo tayo ba? Pag-usaha sadya kaw simmarayaw. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam kay 100 tuba. Timapasing karayawan ng mga tao nag-usaha simmarayaw. Tuba liman kana kasbuhu halal. Timapasing karayawan dunya. Intao nag-usaha simmarayaw. Nabi hindi ka tubukon. Paisi law nga ikaw na inilukay na nag-usaha. Di makaig di nga kamatis. Pang ikaw. Ayan. Bukunin dunya paghulaan. Piyakari sadya kita sintuhan sa babaong society rugaing. Papaingat sadya kato di aw ni pakakato. Na. Hikarwa, hikatu, in-advise in Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Darda, was'alillah, pangayo ko patuhan. Ay ikaw mangayo patao. Harap mo patuhan mangayo. Was'alillah ar-rizq, pangayo ay rizki patuhan. Ma'afi lil asbab, sarta umut mo mangayo hinangain sabab. Mukulong mo utuan na mo yari kami ang masjid nagtatasbih, nagtatahalil, nagdijikir, napakarianin dulang. Dengan Jollibee, dengan Makdo. Bang ikaw tuan, mabakawihan tumakarin na. Ay rin. Andiyan. Subay hinangunin sabab. Na. Ini kaupat wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam advice kaniya. Wa'dud nafsaka minal mautah. Ay mukalupahi baytay baran murumadlaw member kau sinta upatay. Member kau sinta urahun pauno. Pakubul. Nabi haun tuaniku yang pag mimimbiran cintau.
Ikaw tuan ni kuya rin member mo. In parimpunan mo, kuya. Na pang maig na sabi kuya, isyo na isab. Uno-uno pagmemberan mo bamang kau rin mabutas di nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mo kalupahi. Anytime dumatong inuno. Sinadlaw sabto ahad yaon. Sabto. Aw nag-graduate atinan na mo. Wala na ka-atinin 2 tao. Pagkukonsumon na, sindoon, nangaon, pa-restaurant, tihakan na yung anak. Kay anak ka to, mangod ka. Himundong nahigad sa edu, sabab di niya nakananamanin si Kiniya. Wala siya na stroke sa nauno. Di niya nakananaman. Rin nakasandalan sa dia pa ospital. Hinambuok nagdadrive da motor. Amin luluatan yung katantan. Di niya nakaunuhan. Pagdiagnosin doktor, hasabab sim pagkaon. Hasabab sim pagkaon, nagbuti kuli na mo'in luluatan yung katantan, inamu kasarap da sim pagkaon, si makit hindi nga rusik, iharap maripaon. Na, pagsadya kaw. Ay nakaw magsadya sin kabuhi, pagsadya kaw sin kamatay. Na hindi bang mo aturun, in sa taud-taud pagsadya sin tao, pakabuhi, tiyo-tiyo din nagsadya pa, kamatay. Na, ibalik tani, unim beta da hindi, kaastuli, in kaastulan sin Allah Ta'ala. Kaulungi, ini papaulong sin Allah Ta'ala, nabiyaon way. Nagnegative. Sabab simpit na sinsin, simpit na singkawasa, simpit na silingkat. Na, hikalima, ijabatullahi li su'ali abdihi al-mu'min. Apabila siya mga dua apatuhan, tay maun sin Allah Ta'ala. May tiyayma naagad na yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw mo, taod na isa'y pangayo ko. Sa way ko kaya na naman natayma. Allah tuan, di mo manjari na namun kahagaron ibang parat sayahon sabya. Amunin na kulang kato. Di mo manjari lang muna matawad na yung pangayo ko, wala daririhil sin Allah Ta'ala. Way kaya na naman kurihil sin Allah Ta'ala. Allah Tuhan parat saya. Nagbabay tayo ng Allah Ta'ala. Apabila iniipon niya mga yu, hirihin niya. Uduni, astajib. Hirihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa sumagawa, maus kita niyo. Kabayan na to, pag-ubos sumanggayaon magtuwi. Yan. Ijabatullahi li su'ali addi. Tay maun sin Allah Ta'ala, in pangayo sinuno niya. Sinipon niya. Na. Sumunod di kaunom, intaw yan halawm sing kabuhi niya. Ijtinabul ma'asi wal muharramat. Indua mangi tangkisan niya. Indua mangi tangkisan niya. Biya din yung pagtangkis. Lumayo. Intangkis, lumayo. Biya din yung layo. Hari mo karungukan, hari mo ka kitaan. Hikaruaw mo no. Tumapok. Bang ikaw tuan, bang. Bata-bata kamu, magtapok-tapok kamu.
Biar di ni makna magtapuk-tapuk. Di ka kitaan. So lumayo, tumapuk, ini ka tu maghali. Hamuk ding hatuyad tu. Di na tu mapakai. Wala kita ni utimangkis di nga mangi. Balikan ko. Maghali, lumayo, iwan tumapuk. Biad tuing kaagi na tu. Biad tuing kaagi sintawin. Ijtinabul maasi wal muharramat. Liyayuan nin maksiat, liyayuan nin haram. Timapuk siya ring haram, iwal himalli siya ring tu. Yan. Kahinapusan, hifzullah alayh. Palihalaon siya sintuhan, ayaran siya sintuhan. Di mo kakausan, ayaran imbaran mo. Di. Nabiya din anak mo. Aw paapo mo, misan imbaran mo, mura kakausan. Sumara wa apabila kau miagad. Iagad min kabayaan sinallahu ta'ala. Aumbay halawam sinatay mo. Baitul iman, wa baitul tauhid, wa baitul ma'rifah. Fa anta habibullah. Ini kau kalasahan kau, kanungnungan kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia subunin ang buok. Kakasin niya. Yung pangasubo niya, uno yung kaibukan mo, hakabuhi mo. Uno yung favorite mo, hakabuhi mo. Namanya turika ito, inibaitan niya, favorite niya, hakabuhi niya, baju libais. Bang ikaw tuan? Iban, pagkaun masarap. In jawab sintaw yadto, in kalasahan ko habuhi ko, mag-agad iban sin nabi ko. Mag-agad mo. Magtag-ipon ta Tuhan. Bang ikaw Tuhan? In favorite ko lang niya kabuhi ko, mag-agad iban sin nabi ko. Naintaw yaw, in favorite ko inawlang niya, may naat, pasati. Mataas suga, pauno. Pagduom, mahampain siya. Pag-asubok, in favorite ko, murafakatun nabi. Mag-agadiwan sin nabi ko. Musahabatun nabi. Mag-agadiwan sin nabi ko. Ano pa? Pangasubukan niya. Hisyong kalasahan mo. Yung kalasahan ko, Tuhan ko iwan nabi ko. Inakika niya, anta ma'aman ahbabta. In ikaw, mag-agad kau iwan sin kialasahan mo. Yung kialasahan mo, Tuhan mo. Iwan sin nabi mo, kialasahan mo, inda akan, mag-agad kau iwan sin mga tauyan. Na murah-murahanin kita niyo mga anak kapo. Bihad tingka to taniyo. Aturun na to yung kahalan sin hiwal sin tauha dunya ini. Hiwal pakabuhi. Makusugin pagsadya sin tau pakabuhi. Pajasad. Tiyo-tiyo din pagsadya pa nyawalihan. Ampain duwa ini subay siya magakad. Naringa sabyad to murah-murahan. Ipanghinduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan kita nyo makaagad, biya sin mga pangasubuhaulihan niya to. In kawayaan niya, mag-agad iwan sin nabi niya, hay nang marayaw. Tiyanto niya, wang siya nakaagad, hay nang marayaw. Mag-agad-agad sila pasurwa, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Patubtuhon na to dito, murah-murahan. Bang mayan kita nyo yanugharaan sin Allah ta'ala karayawan. Mag-unong-unong kita nyo pamarayaw. Ini lugusun na to, mag-double time kita niyo, pataurun na to yung waktu taniyo, umalup pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab
tantuhun na tu. Di kita ni matawang sinisiu-siu tau bang bukun tatawangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kita ni matawang dai sabsin Allah taala apabila di natu agarun ing kawayaan niya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam faj'al ijtima'ana hadhihi al-laila al-amn was-salam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.